Drugovi, kupio sam E30 najstariju do sada, 1984. godište. Starije nema. U Americi u stvari. U Evropi ima 83. ali ovdje je 84. prva godina. Šest cilindara, 325 i jaro. Ega. U stvari nisam ga još kupio. Gledam ga još uvijek. I koliko se meni čini dobrom je stanju za svoje godište. Na engleskom se kaže 325i, a ovaj drugi je 325i. Gepeklja. Ima dobar akumulator. Da li ima rezervnu gumu? Ima. Nema alata. Ima svega drugog. Vidimo ispod, znam da je katalizator, nije fabrički. Dobro je taj. Kupujemo. Paz Peterbilt jar, onog starog iz 83. Paz. Ovi prodaju ove stare kamiona, vidiš. Ovaj, vidiš, krševa ono. Prodaju stare kamione. I taj što ima, taj vlasnik, kaže da ga je kupio novog. Kupio ga novog, ovoga BMW-a 84. godine. Ovo je Južni Feniks, industrijski dio grada. Jaro. Sad idem po ono svoje, zove se Dolly. Idem po to da počeram. Ovaj E-Drajcek bio na oglasima čitavo ljeto, jeftin bio, a meni se nije dalo kupovati jer imam previše auta i vruće. A zašto ga nije prodao? Zato što je na ivici grada, izduvana guma, neće da upali i to je pizdarija za 99% kupaca. Nema svak mogućnost da ga šlepa. Nema svak rezervnu gumu i točak ko ja. Ovo požurio sam, pokušao sam da dignem sa fabričkom dizelcom, a izgleda ne valja. I donio sam ovu, naravno, dizelc pravu, ali nisam je mogao podbaciti tamo gdje treba da ide. Nije mi bilo drago, ali eto štaš. Morao sam dignuti i onda odvrnuo sam ovaj točak. Donio sam drugi svoj točak od onoga rezervan jedan. Rezervnu gumu sa E-Cabrio i jako je vruće, požurio sam to da uradim, jer na suncu usred grada je baš nije zdravo, dehidriraš brzo. I eto, sve to mora kupac da uradi da bi ga kupio i zato ga nije mogao ni prodati tako lako. Pitao sam prodavača zašto je stao, kaže on, pumpa ne valja. Svi kažu pumpa ne valja, neće niko reći da je prolupao motor ili zaribao motor. Ovdje u Americi sve ti kažem, just a fuel pump. From banking executives at Barclays Banking Conference rattling some investors who are on the edge about the health of the U.S. economy. Again, it's at Beatitudes Campus. Explore more at beatitudescampus.org. Chuck Rowe, KTAR News.
Overnight low 83 tomorrow, 113 expected. It's 105 in Queen Creek. Weather brought to you by Howard Air. I'm Becky Lynn on Arizona's news station, KTAR News. I sit down with Eric Moses from the Fiesta Bowl. We talk about a project for teachers. It happens on the Mike Broom. Vruće je po danu i sunce prži, pa sam odlučio da ne diram ništa dok ne zađe sunce, da vidimo kakvog smeća ima. I nema nekog smeća. Sicevi nisu original, oni su sa limuzine 4 vrata, nema ono da se preklapa, ali su dobar, u stvari ovaj dobar sic od suvozača i od pozada, a ovdje malo mali. Čekaj da to se vidi malo bolje, poderano malo. Onda tu imamo original Castphone njegov, BMW-ov iz 84. I ovo ovdje, vidiš ovaj karton. To kad sam vidio, znači nije ga neko prco jebavo. Jer to uvijek ono nedostaje. Gore nebo odlično, nije poderano i to isto važno. Evo kakvi stvari ovdje imamo, uglavnom samo papiri neki. Male sitnice. Tu ću sada vidjeti unutra u kući da nima nešto interesantno. Tu je to što se tiče unutra automobila. Da vidimo u gepeku šta ima. Ovdje jest malo načet. I to je baš pizdarija, jer tu je jak lim. Tu je lim onaj dupli. Tu je ona guma što sam iskinuo bio. Radijalka. I stara, Bog te stvorio. 2014. Pa i nije toliko staro. Ja sam mislio da je starije. Imam tu tablicu. Dizelca je razguljena. Kad sam pošao da dižem, nije htjela da diže auto. Valjda navo je razguljen. Vidjet će to poslije. Antifriz i malo fali ga malo. Znači, tu je, može biti dobra vijest i loša vijest. Loša vijest da je ona izbacivao vodu pa oni stavljali antifriz nazad, a dobra vijest je da su državali to pa malo dodavali. Ovo je isto loša vijest, ovo je ono za čišćenje goriva, znači isto loša vijest, ovo kad je prazna boca od ulja, znači ili ulje curlo ili motor konzumirao ulje i on dodavao. Taj dodavao, oba dvije boce su prazne. Akumulator se stavi da se puni. Ovdje imamo trokut, onaj što se u Europi stavlja i što se u Europi, onaj moraš tu da imaš. Imamo tu isto Avondale Fire Rescue, nisam vidio ovo. Avondale Fire Rescue, znači ovo je neki vetrogasac bio što ima ovo auto. Pokrivač za akumulator. Rezervna guma postoji ispod ovoga. Ovo je za gašenje vatri. Ovdje imamo kutiju neku od Mercedesa. A unutra se ovaj prekidač za svjetla. I tu je taj alat što se ide u ovu kutiju, znači to nedostaje. Ovo gore ide da drži tepih na rezervnoj gumi. Ovaj ima layer, ovo je za layer. Znači imali su problema sa layerom i onda se uvijek ovo kupe, a ovo nije problem. Ne bude problem, rijetko kad bude. Tu je tu za duga svjetla, relay. Tu je to, znači sad mogu, snimio sam sve ovdje pozada, mogu da čistim. Idemo malo vamo, naprijed. Tu
tu piše Bayerische Meterenwerke 84. USA, vidiš. Za Ameriku 325E USA, a 325E je ETA. 2700 kubika motor, ali samo overtime idu do 5000, 5500. Ovdje naprijed mi fali ovaj pokrivač plastični i ovdje ima ispod maske jedan dio metalni i on fali. Tu moram nabaviti negdje. Pumpu i ovaj plovak sam izvadio. Ima malo hrđe. I gorivo je pun ravno rezervoar gorivo i boja goriva je kafeno. Nije dobro. Gorivo staro 2 godine. Ali čisto je. I ovdje ispod ima čep jedan. Sad lavor dole iscurim sve i stavim drugo auto. Iscurio sam stari benzin i onda sam vodom ispirao to i kroz onaj čep izišlo, evo kako je ispalo, baš dobro. Čisti ispao ovaj rezervoar. Ova pumpa ne radi, ova. Izvadio ja, stavio 12 volti, ne radi i odlučio da je rastavim da vidim zašto baš ne radi i fitilj pregorio na jednoj četkici. Znači ona što daje, ona mala pumpica iz rezervoara što hrani ovu pumpu, nije radila i ova pregorila. I šta imam drugu pumpu, sada i stavio sam vamo da proćeram friško gorivo. Tu preskočio sam relé za pumpu i sada pumpa radi da pročistim sistem goriva. Onda su brizgaljke bile zaštekale i ja prekočam ovaj svoj stroj za testiranje brizgaljki. Svaku sam malo proradio i očepilo se sve. Došla je ova pomoćna pumpa što hrani glavnu pumpu i kineska je jeftina i vidi se ovdje da ovo nije napravljeno kako treba. Nije ravno, treba da bude ravno, neće dihtovati. Evo vidiš sranje. I ovaj gore plovak ne može da se stavi, nije baš sve to krivo. Onda sam ja ispravljao to malo peglo da bi moglo to sve da stane kako treba i uspjelo je to da se uradi. I idemo sada da palimo automobil. Motor radi ko nov, drugovi, vide. Da pokažem kako je stanje ispod haube. Boja šasije je bronzit beige metallic. I vidi se tu jedna greška, fabrička greška, ono ljepilo što stavljaju kad jedan lim ide preko drugog i šta zaštita to ljepilo. Gore se vidi da je taj radnik pogriješio i to je fabrička greška. Previše je stavio gore, ne bi trebalo nimalo da bude gore. Baš interesantno. Onda ovdje imamo senzor atmosfere, barometar. On treba da ide vamo
na kutiju za zrak, a neko je, vidiš, prebio to i onda je stezaljkama ga samo zatekao tu sa strane. Ova se guma pogubila, pa sam ja začepio tamo da ne ulazi vlaga u ulje za košnice i morat ću to prozračiti malo. To ulje staro, baš. Onda imamo motor za ler, on je stavljen, tu treba da bude, a on je vamo, neko ga je stavio naprijed, skroz pogrešno ga stavio. Znači, neko je to radio koji pojma nije imao ovome. Onda vidimo ova dva senzora koji čitaju radilicu na menjaču, između menjača i motora. Tu treba da idu oba dva, neko je tu u stezaljkama zategao, nije znao da tu idu. I vidi se kako je tu petlju neko. Pogrešno, skroz. Onda ovdje imamo crijevo za hladnjak, koje baš nije ono kvalitetno bilo i diralo je vamo fen, vidiš. Nije napravljeno kako treba, ugao je pogrešan i tu je već ovaj ventilator dirao i tu je taj mehančar, znaš, izvadio, ima onaj pleh što kad se vadi motor, za njega se kači, taj pleh je totalno izvađen, onda je stavio je tu komad crijeva, ono da istezaljkama je da što bliže motoru to crijevo bude da ne dira u fen. I onda je malo udareno gore je malo bio udaren, u haubu je iskrivljeno ovo gore što drži radijator ili hladnjak i to će morat malo povući. To je bilo blizu ovoga fena ili ventilatora i ribalo je od hladnjak i kupio sam novi hladnjak, pokazat ću ga poslije. To ću morat malo vratiti, nije problem. Uglavnom nije jak udar bio lagan. Onda ovdje imamo lambda senzor, je isto neko tu nešto lijepio. Provjerit ću da li taj lambda senzor daje pravu voltažu. Onda ovdje kada je neko gledao tekućinu za hladnjak, previše je pritisno i to je malo dole gurno. To je sve ispod haubi. Kupio sam kameru koja gleda stubline, cilindre unutra, izvadi se svjećica i gurne se unutra da se vidi kakve stubline i kako izgledaju cilindri. Tako da sam izvadio dvije ove svjećice vamo koje su pristupačne i pogrešne su svjećice Bosch Platinum, a idu one obične Bosch od bakra, a ne ove. Ali dobro, izgledaju u redu, sagorijevanje u redu. Tu se vidi, tu ću sada turiti onu kameru unutra da vidimo kakve su stubline i da vidimo potrošenost motora unutra, da li se može da vidi. I odmah se vidi da su stubline u redu. Nimalo nisu potrošene, vidi se tu još uvijek te parnice od kako je fabrika pravila te cilindre. To se zove ovdje cross markings. Stubline u redu, ima tu garež, 40 godina star automobil, nije ni čudo. Evo vidite drugo, valja kamera. Nije baš naj, ali vidi se tu se vidi gore glava, ventili, ima garež, ima taloga malo i tamo se vidi diktum glave. Uglavnom normalno za ovoliko star automobil, motor, dobro sve izgleda. Evo nosača motora kako je lego. Još uvijek ima svoju neku funkciju, ali je skroz lego, ovo čučno, mora se mijenjati. Ove zadnje točkove sam skinuo, gledam situaciju, ovdje amortizeri, tu treba da ide jedna šajba i
pošto te šajbe nema, provalit će amortizer će provalit kroz ovaj nosač gumeni. Tu treba da ide jedna gore šajba da upre u tu gumu. I manžetne su u redu. Vamo sve ono staro, ali u redu je. Nije potrošeno. Diskovi imaju malo usne, ali pakne su ono skroz potrošene. Ono ima milimetar mesa. Ima milimetar i po mesa. Pakne se moraju mijenjati. Dobro da imam one dijelove od onoga kabrija imam te pakne i sve ono prebaciš sa kabrija pozadu, tako da ne trošim novac, da fukara ne trošim novac na nove diskove i pločice. Ja tu ću malo prozračiti te kočnice zadnje, malo da protjera ono staro ulje od kočnica. Evo, tu su ti rezervni dijelovi od kabrija. Nisu ni ovdje baš naj pločice, ali ima puno više mesa nego one tamo. To će fukara da iskoristi i da ne trošim više para nego što treba. Evo ga drugo vide ko nov, 40 godina star BMW E30 jaro, 325e, eta. Šta vi kažete na ovo, a? Kupio sam novi hladnjak, naručio ja plastični, a dobio aluminijski. I varevi su ono baš ružni. Ja mislim da je kineski. Uduljio se ovaj video, nastavit ćemo u sljedećem, pa ćemo ga staviti na dizalcu, vidjeti kako je stanje ispod i tako dalje. Vidimo se u sljedećem videu, drugovi.